ahwefo ina so ase na kwanja nya so yenya ye be cheche Fante for yamambre ne hamande ase empempi se ye da maji wie na so bi bo hwe bi wie na so horokwa bo no roka ame me ma me ba won Fante yida ame me ma me ba won Fante yida what do obi wu a wo ma onyene da se bia benyin na wewu a wo ma na yire onyene da ama de che onte dam nkrofo no wo bo ho srem na wo keka onte dam krokra obi ho se na ni kunu wi no wo so sabe onfa ayi credo onfa nto na sen onte dam obi ana ni krom amamre okay enya se wo kunu wu ana wo yire wu a ye yin nya wi a na edo akompa no na ye kogwalo na ye po mu sasa ye gwalo wi ananya so obi ana na ebusuam amamre nti wonja da obekeka da Fante fo amamre ye ze me ma me bebi an won Fante ye na sabe yin bo eno fi hin no obi nto odom da mami o himaye o ti UK na some disease na so wi me mpima me ba won mpima nana ya nana odi ne yire odi na kete bebi awawe aya ne ba be twaliti agune ya ne ye jifa ya nyama and agune wongum na agu bi mani perform wa Mpocho nyoni tire amamre tire eba mpocho amamre enti mpocho wonfa hona mantugwa na se bia Fante bi pedo ya amamre no enti antiketi bonete o mamre ne ya so amede se hwe mechira kwan edu ka be matter so na bi se da antiketi na obonsa won wa hina anada anana pado naga ebohum 0246 176239 okay mama yo meso medi no onraga uno ko emi ya so wo de no mana akwa hia no obehu no many 054 20 370 44 okay ma yo mpocho koso wada kojo okay kama asa efe na mensi okay obo sawana ya ona ma 0243 80 99 59 yo mesu wa hunaga anraga anana pa idinanye jama 0262 05 4963 ma 055 90 20 340 na namponsa adishima na ashefa mase ho na no miso no ma 03220 83570 eso hwehwe ma asom no manya bebi bia ubenyam bia na me ka cho say me pe cleaners inti wu bia woni eje ho no me de me no ma beto ho na kire say me pe 25 years and above obi a wa ye na je so wo pe adwuma enya ne a obeya ahoto de bia na ogina ne phone so me sana me ekosi twuma adwuma kwa pam dada so be serious